Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala man la nabi. Haray musibe julbe teddube haray wadi haray lerme o dirti seda inshallah fi Alluwal Suumayee ngal wowdal ngal haray ka julirde mede masjidi Badr Rahman e der laken hande haray hinaɗo ngal wona waɗede inshallah sabu gantoji haray meɗen ka place inshallah musidɗo meɗen Cheikh Muawiya Masi ngal inshallah min tori Allah yo Allah o jaɓu. Hande ko honɗumi falte andintinde ko hunde wonde très simple ko heɓata baraji moƴƴa hara ittani hay e hunde. Iɗon andi yawgol umra haray no wondi a yoɓay ɗo 2500 ma 2300 sa dépend non no wodi ka wawata heɓirde baraji hajju timmuɗo heɓira baraji umra timmuɗo hara yahari Makka. Ɗum hollari wondema a duwaka yawde hande kadi kono ko woni tun a heɓay baraji sifa wanwa ɗin ɗon hara ko timmuɗi ko honɗum woni nden toɓɓere musidɓe julɓe tedduɓe sa salmini subaka on ha adi pet sa juuli ɗen darɗe ɗiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo kala salminɗo subaka o jotti ka o juuli ɗon o janti inde Allah ha nangue ngen fuɗi o immi o juuli darɗe ɗiɗi baraji makko hino fota wo baraji hajju timmuɗo e baraji umra timmuɗo ɗum ɗo haysi tawi hino tentininon ka Suumayee ɗo haray nde toɓɓere ɗo mi falte yen lerɗu moƴƴa e waɗugol nde toɓɓere ɗo fiyo Allah okku en baraji waɗɗo umra e baraji waɗɗo hajju hara ko timmuɗo inchallah hara en ala juutingol koyen wakkilo tentini se yahata ligge tentini ka lekkol fermiɗo fayɓe ala yahude wakkiloɗa haysa heɓata ñande ɓe ñande tawta tan on permettete o juula subaka jottoɗa ɗon jantoɗa inde Allah ha nangue ngen fuɗa hiɗa jangude Qur'an hiɗa wiide astaghfirullah inchallahu Allahu subhanahu wa ta'ala o okkete moƴƴere baraji honɗum waɗɗo hajju timmoɗo e baraji waɗɗo umra timmoɗo yo Allah okku en nde moƴƴere ɗo ya rabbal alamin haray ko nde toɓɓere o men falno andintinde hande ka Alluwal Suumayee haray en jango si tawi joni jango jaaɓi à partir de 19h30 heure de Paris jango ko honɗum yewteten ko golleji moƴƴi ɗi tawata ɗi nafa yumma ma e baba en ma ɓawo ɓe fatade ko honɗum handa waɗande yumma ma e baba en ma ɓe fatike waɗanaɓe hara moƴƴere nden taw yeyɓe ka gabru maɓɓe ton inchallah haray jango ko ɗum ɗo wonta mawdu meɗen on ko ɗum wonta Alluwal Suumayee ngal jango yo Allah ndikkin kala nawnuɓe yo Allah yaafo kala fatiɓe yo Allah hokkor kala ɓe jogaki kaydiji marɓe andeji yo Allah hon ittanɓe ko horɗen kon e ko wonɗen zakkude kon ko wonɗen nafude ko yo Allah hon jaɓan en kala ka julɗo maapi yo Allah ittanmo mapunde makko nden faalaɓe kaydiji ɓe yo Allah hokkorɓe wondude nafa e barki kala mo mawɗo mum faati yo Allah yaafomo kala luttuɗuɗo e mawɗo muɗum yo Allah ɓoyniɗuɓe ya rabbal alamin ko wonno ko ɓaw caméra hum moɗon ɗo ka page meɗen Facebook laawolkisal ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles depuis ka place Alhaji Muawiya inchallah Skarbek. Salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haray en jango si tawi joni jango jaaɓi ka juulirde meɗen masjidi Badr